Maya payabak po kay katamungan, kaniting banal a kapag masusyan, iabiatala po karing kay katamong panalangin, ding makatuking kayadwanan. Para king kapasalamatan daring Reverendo Padre Nito Malyari, Pamilya ng Sardas at Luz Medina, Pamilya ng Lori Jimenez, Pamilya ng Feli Ebreo, St. Jude Village Community Pantry Sponsors, Pamilya Kilantang, Cynthia, Dave Mandy, Chester Pio Layag, Josuel Pamintuan. Para king espesyal a intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, Pamilya ng Mr. and Mrs. Lenin Malang, Pamilya Paldeng, Pamilya ng Yolanda Ramos, Marites Maristela, Mary Manet Pineda, Pamilya ng Nenet Baldecantos, Pamilya ng Dr. Danilo at Alet Reynes, Emeline at Takaw Inoue, Pamilya ng Ernesto Go, Cherub Kalilong, Gerald Santos, Clint Israel Umali, Romeo Gamboa, Jonel Pamintuan. Para king anibersaryo dang kasal ri Mr. and Mrs. Leopoldo Lazaro. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Reverendo Padre Marianito Malyari, Reverendo Padre Christopher Lord Beltran, Dr. June Kamitan, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Ria Yu de Leon, Cecilia Kiambao, Nilo Udan, Cleopas Guevara, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Pablo Figueroa, Erlinda Sanga, Florida Unlayao, Josephine Palafox, Enrique Canlas, Shirney Telen Lopez, Benson Ong Sr., Emelita Sanchez, Kit Lopez Nuki, Renato Ramos, Virginio Dakis, Joselito Ramos, Pamilya ng John Lambert Dalusong, Tom Swensen, Noemi Luzong, at ding sablang kapatadtang masakit. Para king gabay at proteksyon ning banal na espiritu kari, pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Josefina Guevara, at para king alang-anggang kapaynawan daring kapatadtamong meyang nabie, di Norma, Reverendo Padre Marius Roque, Reverendo Padre Emelito Elmer Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Jason Miranda, General Amado de Mata, Pepito Layug, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagason, Marian Ocampo, Nancy Ocampo, Teresita Castro, Victoria Luring Lakap, Salud Cagyat, Juanito Cagyat Jr., Erlinda Manansala, George Samonte, Angelina Villacorta, Rosana Ferreras, Teresita Sablan, Roman Razon, Nicolas Fernandez, Fernanda Banal, Elvira, Juan, Pilar Alejandrino, Rosario, Merly, Afric, Luz, Marte, Renel, DJ, Lynn, Felicing, Estela Quiñones, Alice Miranda, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaganakapakarela. Makanyan mo naman,
para king kaligtasan ng balang metong kayakatamo laban king COVID-19. Para king malagwang kapaldanan daring kapatad tamong miyapektuan kaniting coronavirus. Para mo naman king kapayapan daring kaladwa daring kapatad tamong mituran kaniting pandemya. At para king kaligtasan daring kayakatamong ega-naganang frontliners.
Magsaya, magsaya, kaligtasan, pag-ibig pa, at anak naman, at King Espiritu, asang netong Kurian at paligayang ngenit kapilanman. Kurian at paligayang ngenit kapilanman. Kurian tayo ikaw Jerusalem. Kurian tayo inamalas na undangan. Yang darang at na ang lahiya, ang langit na sa kapilan patang. Magsaya, magsaya, kaligtasan, mag-ibig pa, at anak naman, at King Espiritu, kasapetong na, Kurian at paligayang ngenit kapilanman. Kurian at paligayang ngenit kapilanman. Kurian ni Espiritu anong kapilanman, dala pamadula at nalasao kamu, yang talaturo at talatahita, magkaligtasan kay katamkata. Magsaya, magsaya, kaligtasan, mag-ibig pa, at anak naman, at King Espiritu, kasabetong na, Kurian at paligayang ngenit kapilanman. Kurian at paligayang ngenit kapilanman. Anteng meto nga pamilya ng Diyos, nitipon-tipon tamungan, king lagi ng ipa, ang boning anak, ang boning banalay Espiritu. Amen. Manano na sana ng Espiritu ng Ginoo, palambutan o ring palalo, di nan sigla, ring marimla, malilili king dalan king matuli di balik ngala. Ing banalay Espiritu ng Ginoo, manatili sanang parati kay kayungan. At kaya kaante mo rin. Potang ing mayap ay Espiritu kasya nakatamo, maralas etamo makiramdam kaya. Pagdulapan tangin ng kapatawaran ng Ginoo karing kay katamong kakulangan, batang maging karapat dapat magmasusi karing banal a misteryo. Iyag kastaya po ngening miyag nanagnan ng kapanisyan. Magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tuto, at kay kayo kapatad, ulimbi kasala kong bina. Kingisip, amano, adapat, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko kang Santa Maria ang kapilanmang Birhen, karing sablang anghel ang Pon Santo, at kay kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa kinutan. King Diyos, sa mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, at king pangapatao daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, King Bie alang angga. Amen. Pakaluluan mo kami. Pakaluluan mo kami. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Pakaluluan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Kaya
kataas-katasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Ikaw niyaya ko, king kasalanan niyato. Makaluluan mo kami. Ikaw niyaya ko, king kasalanan niyato. Makaluklo, king wanalangin ko. Makaluluan mo kami. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Ikang bukuling halan, ikang bukuling ito, ikang bukod kakatas-katasan, Jesu Cristo. Ang Espiritu Anak, king ligayang Diyos ito. Amen, amen, amen. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, ligaya king Diyos, king kakatas-katasan. Manalangin tamo. O iba ning sala, apani bataning sablang maya pakalam, itubod me ingke kang espiritu, karing biyemi kambening upaya ning meto nga masikanayangin, at kapamelataning api ning ke kang kabyasnan, ibuklat mula ring angganan daring ke kaming kaisipan. Tagkilan mo ring ke kaming dila, ban midalit kapurian ke karing amanong ena ayabot ning upaya ming magsalita, uling nung ene kayagom, ingkay kang espiritu ing tao kapilan man, ena ayangat ing kayang siwala karing amano, ning kapayapan ni apasyag ing katutuan. King Jesus, ing ginu ang mababiyat magari kambemo, king kameto nga ning banalay espiritu, Diyos, manggaman king alang angga. Amen. Pamamasang ibat, king libro ning dapat daring apostol. Inyang miras ingaldo ng kapiestan ning Pentecoste. Ding sablang talasal pantaya, makatipon la king metong alugal. Kabudabud, mika alingongo, menibatan king banwa, abala mo biyong ning masikan aangin. Kitmuaning bale nung nula pa kaluklok. Kay bat, ding balamu dakal adilang api, ikit dong mikakalat, ating balang katao, mika atinya kareti, king tulid na. Mikatwan langan king banalay espiritu, migmula lang migsalita karing miyayaliwang amano, agpang king pigkalob na karela ning espiritu. Ating Hudyo ka rin Jerusalem kanita,
Debotos lang menibatan karing miyayaliwang bansa ning yato. Inyang dimdamda iting alingongo, mitipon-tipon la ring dakalatawo. Mengasdan langan, uling dimdamdong migsalita ring apostol, kingamano ng siswan, ning balang metong karela. King pangas dandat pangamulala, ngarang sinabi, elangan wari tao Galilea, deting taong magsalitang makanyan, makananungeni tamungan, daramdaman talang magsalita, karing sarili tamong amanong siswan. Kaya katamu ating menibatan Parsya, Media at Elam. Atin muna mang menibatan Mesopotamia, Judea at Cappadocia. Ating menibatan karin Ponto at Asia, Phrygia at Pamphylia, Ehipto at karing distrito ning Libya, malapit Cirene, dingaliwa naman kay katamo, menibatan la Roma, Hudyo an Pompagano mga converti king Judaismo, dingaliwa pa, menibatan la Creta at Arabia, makanyan man itamungan, damdaman talang magsalita, karing salita mong amanong siswan, sa salitara ing makapagmulalang bagi, depatana ning Diyos. Ingamano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Para po king dalit ang pakibat, Ginoo, itubod me ing kekang espiritu at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ulitan tayo po. Ginoo, itubod me ing kekang espiritu at ibayo me ing lupa ning meto yato. Puriyan me ing Ginoo o kaladwa ko, o Ginoo ka kong Diyos, ing degulan mo emunano. O Ginoo ding kaya kang lelangan, ela mabilang-bilang, mitmuya ing yato karing kaya kang lelangan. Ginoo, itubod me ing kekang espiritu at ibayo me ing lupa ning meto yato. Nung patluran mo ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik laking alikabok ay ibatanda. Dapot kabuddinan mo lang pangisnawa, kumabsila ating yato pagkaluban ng bayong biye. Ginoo, itubod me ing kekang espiritu at ibayo me ing lupa ning meto yato. Ing ligaya ng Ginoo, manatili sa kapilanman. Mipaligaya niya sa aking sabla ng lelangan. Manano na sanang ing kanakong pamibule-bule, makayibiyetula keya. Uling king Ginoo, tutula ko. Ginoo, itubod me ing kekang espiritu at ibayo me ing lupa ning meto yato. Pamamasang iba't king mumuna ng sulat San Pablo, karing tao Korinto. Alang makasabi, Jesus ginuya, subali mo nung patnubayan nening banal espiritu. Ating miyayaliwang uring kalam espiritual. Dapot iba't langan king metong mong espiritu. Ating miyayaliwang paralan ning pamanyuyo. Dapot metong yamu, ing ginong susuywan. Ating miyayaliwang kaginuan, dapoting Diyos, yan naman ing bibye kareti. Ing balang metong mirinan niyang katunayan, ingatsukaya ing espiritu, para king ikakayap ding sabla. Uling ikisto may ngari ang katawan, tinda kaladake, makanyan man metong yamo katawan, bistat man dakalyam yayaliwan dake. Makanyan man, itamungan, Udyo at Grego,
alipan at timawa, may binyag tamo king metong mong katawan, king kapamilataning metong mong espiritu, at itamongan, minumtamo king metong mong espiritu. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Talakad tapong ini para king sekwensya. May kakeni o banala espiritu, king kakong kalado, iba't banwang sala, ipagkalog kaya. May kakeni igparing maluka, talapamye grasya, karing kekeng kaladwa, sala kang makayama. Lubos mamatula, bisitang makasaya, dimlang makapasno, busal ning ugtungaldo. Papawi king pagal, makabawas pali, manaliling tula, king mapayit ming luwa. Sala ning kabanalan, puso mimikatmuan, ikeng mitmong katapatan, pilubluban kaya kang pamatulan. Nung ala kaya kang diwa, tao antiya waring ala, ena alabanan na numang dewakan. Dungis kaya kasanang wasan, malangi kaya kang diligan, maging lunas ka sa sugat, ning pakayapan. Palambutan ding palalo, di nan sigla ding marimlo, malilili king dalan, king matulid ibalik mula. Pitum kalam, parati mong ipagkalog, ibiyeke kaming tapatalog. King masampat akaugalyan, babye mo ing kayablasan, kaya kaming kaligtasan, tulang alang kapupusan. Yanasa, Aleluya. Talakad tapong ngeliban parang alaning maya pabalita. Itamongan po, may kakeni o banal na espiritu, katwan mo ding pusuring matapat keka, at palablaban mo karela, ingapining kekang lugod. Ing dinumanatiliya kay kayo, At kaya kaante mo rin. pamamasa king maya pabalita, agpang kang sanwan. Ligaya kaya ka o Ginoo. Kanitang bengi na ningaldo muring ita, mitipon laring alagad. Pakakabat laring pasbul king lugal, anong nula makatipon, uli ning takot da, karing Hudyo. Di natangi Jesus at tinalakad ya busal da. Ing kapayapan manatili kay kayo, nga nakarela. Pangasabi na niti pe bakit no karela ring gamat na at ing katalindi king ana. Mesaya ring alagad, panakit da king Ginoo. Pasibayo ng sinabing Jesus karela, ing kapayapan manatili kay kayo. Nung makanano na akong tinubod ng ipa, makanyanda kayo namang tutubod. Pangasabi na niti pengis nawana nala at sinabi na, tanggapan ye ing banalay espiritu. Nung patawaran nyo la ring kasalanan ng ninuman, may patawaran la. At ing eyo patawaran, eya may patawaran. Pakamalan kong bininyagan ing mayap
ng balita ng gagatang kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Mayapayabak po kay Kaingon Sabla. Inyang nilabasan na Domingo pigmasusyantaya po, ing pamaytas na banwa ning Ginoo. 40 days after the resurrection, we call that Ascension Sunday. Dapot 50 aldo kay bat na ning resurrection o pamanyubli ng mebya ning Ginoo, iti naman po awsantayang Domingo ning Pentecoste. Today, we are celebrating the solemnity of Pentecost. Kung mo po balo nung atatandaanan nyo pa, nung agagana kayo pa, inyang banwang 2015. Back in 2015, there was a phenomenon here in our country. Atin pong sikat kanita na abangan de, panel bende, ring dakal kay katamo, metong yung segment, programa, King TV, karas naning paugtuan. Back in 2015, Kingit Bulaga, atin yung segment, na karasing paugtuan, ding tao at no king karakel, ding manalbe kanite. The name of the phenomenon was the Aldab. Nung atatandaan niya po. Aldab. I-Alden Richards as Alden or Al, at i-Main Mendoza naman po as Yayadab. Aldab. Kailang pagandoring sablang tao king mabilog a Pilipinas, deti nga dua kanita. Sinikat la. Ale? And it rated one of the highest views in the Philippines then. Iting programa, kailang pagandoring sabla. Sabik na sabik tamo, basta't katuklo na ning paugtuan, iti kay kataneng abangan. Burita yang Alben, burita mo nga saksyan, nung nanong malilyari, karela nga dua king pami kalugod da. Ne po, simpliya mo po ing formula na ning Aldab kanita, nung atatandaanan niya, naning formula na nite. I-Alden at i-Yayadab, may kalugod la. Kaso ating problema, ela mikikit ilang adwa. Oy tamo, yari na yung istorya. Yari na yung kwento kanito, oy tamo. Pero ring tao, sabik na sabik la. Umeda ng mikit, kay ba't atin palang sangkan? May kamaragula kasasangkanan. I-Alden at i-Yayadab, may kalugod la, ilang adwa. Kaso ating problema, ela mikikit ilang adwa. Pasabikan da katamo, itamong manalbe karela, kingausandang sa tamang panahon. Sa tamang panahon. Pero pansinan nyo po, kay ba't naninga na mabanwa? The Dobbs mask, ipalitan niyang TikTok ngeni. Ale, inya pong mikapandemya mo, halos karing tao, mag-TikTok langan po. Anak, artista, pelalong matwa. Emu matwa, pelalong pari. TikTokers na. Hala. Pero kalupa na po ning Aldab, nepo. Ing beta mo kanong ngeni, may ngarya mo kanong lulugod. May kalugod. Pero ing problema, mikikit. Bakit? Uling ating bawal. Pandemya. Nepo, pandemya. Mas mahirap nga po sa atin ngayon sa panahon natin ngayon. Kasi tayo po, tayong mga tao ngayon, dati naman nagkikita tayo. Pero dahil nakabawal ngayon, bawal yung magkita. Bawal yung magkita. Bakit? Uli ng pandemya. Well, the common denominator is distance. Dapat atin tamong distansya king metong at metong. Ale, dapat may kalawutan ka nung ngeni. Misan po kitnangan ke, ing metong nga kabarkada ko, nga ko po kaya, nanong mas masakit nga ko kareti nga dua, nanong may masakit ing LDR o ing SDR nga ko. When we say LDR, that's long distance relationship. Ing taong kaluguran mo, malawot yake ka. Posible nga tsuking US, at tsu Canada, at tsu Australia, at tsu London o Lebanon. Dapat yung SDR naman po, it's a short distance relationship. Short
distance relationship, SDR, ing taong pakamalan mo, ing taong kaluguran mo, malapit ya mo, at tsuya mo. Kaso in problema, neng kay may akakit, may alapitan man. O tayo po pansinan, neng kay ngeni habe mo neking bale. Akawol niya, bawal. Kasi iti re-rekomendada, ring eksperto din ring dalubhasa, king medisina, detang makaintindi, kaniting pandemya, bawal, ing misisiping ngeni, asiping namin kapatid mo, iimamoy, tatang mo, akawol niya, akis niya, neng kaipin po ngeni, ting kong kilala, kapilan pa mo po, I received my second vaccine, ne po, inyang biyernes, at kukwento na ka na ako niting nurse, asinawap ka na ako, ba ma-vaccine ko, kukwento na po, among kami po king bale, de nga na ako, nakepo sabi-sabi mamangan. Totoo yan, malilyari yan. Distansya. Ne po, kasi tintamong ingatan king metong at metong, distance. Inyapin po ating sikat ngeni Ngening panahon mo, itamo ka nung tao ngeni, bala mo ka nung makaya broad mo. Malapit man, pero tila malayo pa rin. Ngara, kanita liwaya yan, baligtad yan. Malayo man, pero malapit din. Ngayon, baligtad ito. Malapit man, pero malayo pa rin. Tila malayo pa rin. One thing about distance is that, bakit kaya kung kailan tayo mas lalong hindi nagkikita, napansin ninyo, mas lalong lumalalim ang pagmamahalan ng mga tao ngayon sa isa't isa. I just do not know if you heard this story before. Ating pong kwento, nga pong ginukano, pepayahos na ringatlong mago, dingatlong ari, dingatlong pantas. Inya kanong at suno kingarapana, ning Diyos deting atlong pantas, kitna nala. Kasi ay makapag-desisyon, ay nabalo yung gawa na ni nga pong gino. Kingwano opinion, ideya, reting atlong mago, reting atlong ari. Ingkutang na ning Diyos, kareting atlong pantas, kareting atlong mago, yapin ini, nga na kano. So panyo na ako, nga na ning Diyos. No ka rin kaya isinop, o isalikot, ing lugod, nga na po. No ka rin kaya isinop, isalikot, ing lugod. Saan ko kaya pwedeng itago ang pag-ibig? Nga na po, ning Diyos, kareting atlong mago. Itapong mo munang mago, ing mo munang ari, nga na po, O Lord, mas masanting siguro, isinop me, isalikot me, ing lugod, king pekatuktok na ning bundok, nga na po. Sinabi nga pong Gino, nga na, palagay ko, king isip ko, ang yang isalikot ke, isinop ke ing lugod, king pekatuktok na ning bundok, dakal na tao ngeni, miyuyukyat na laking Mount Everest. Nga na po. Sinabi naman itang kadwang mago, itang kadwang ari, nga na, siguro Lord, ing mas masanting agawan mo, itago mo, ilagay mo ang pag-ibig sa pusod ng dagat, sa kailalim-lalima ng dagat, ng tubig ng dagat. Sinabi na ni nga pong Gino, hindi rin, dahil ngayon, may mga submarine. Nga na ning Diyos, itang katlong mago, nga nang sinabi kay nga pong Gino, abalo ko na Lord, ing masanting mong gawan, ing lugod, ilagay me, isalikot me, isinop me, karin, ketang malawot karin, itang matas karin, king bulan. Nga naninting katlong mago, sinabi yang pasibahay nga pong Gino, alirin. Ding tao ngeni, mirarasno king bulan. Remember? Neil Armstrong, 1967, nga naning Diyos, kaniting mago. Kabang kayarap no, pureting atlo, may paisip yung nga pong Gino, nga na, balo ko na, nung ka rin kay isinop, nung ka rin kay isalikot, ing lugod, nga naning Diyos, kareting atlo. Saan, Lord? Nga na, itatago ko ang pag-ibig sa puso ng tao. Bakit? Nga naning nga pong Gino, kasi madalas ang tao hindi tumitingin dito. Kasi madalas ang tao hindi tumitingin sa puso nga na ning Gino. Baliyo po, misan kapag kwentuhan kayong kakaluguran ko, nga kung may pakutang kaya, may pamiro kami, o Brad, o ba't ngayon, makabawal itang dapat malawot ka, king metong nga tao. O kailangan itang may papag-distance tapa mo. O ano nung kapatid me, nung pamilya me, ilahot mo yung loob mo kaya, dapat ating distansya.
para mo rin king sariling kapakanan mo, nga ko. Why is it necessary for us to have this, what we call physical distancing, this social distancing, nga kaniting kakaluguran ko? Nga na pong may kibad ka na ako. Siyempre, among, puta kasi may yawa-yawa tamo. Puta mo balo, yung kayarap mong gang kapamilya, may kadaya, may puta pala, symptomatic na mo balo. Ina makanyan tayong ingatan ng sarili tamo, nga na. Puta kasi among sakit tamo. Puta kasi among mga mate tamo. Nga na ka na ako. Ako pong may nga mano kaya, kabang kay istorya ke. Bakit Brad? Nga ako. Palagay mo ba, king malilyaring heni kay katamo? Etapa ba kanyan may mamagmistulang may nga mate? Ako. Magadwata ng banwa kanyan. Makipaglaban king pandemya. Ako. Are we not yet dead? Ako kaya. Baliyo po kay katamong Kristiyano, kay katamo pong Katoliko, specifically for us Christian, for us Catholics, death in kamatayan. Death is not absence. Death is distance. Bakit? O tayo pansinan, nano po nga usta mo karing may nga mate? Pota mong imeto nga tao mete, nano nga usta mo? May yangu na bie. May yangu bie. Sa Filipino, sa Tagalog, yumao. Dahil nga liwa naman nakapampangan sa sabihan da, minunan eh. Pepahinawan eh. We don't say it goes to nothing. We don't say it goes to ending. Yumao, may yangu na bie. Pepahinawan eh, minunan eh. They are distant. Why is it that when they are afar, the hearts grow fonder with the distance? Nakupin kay kayo, pag masusyan tayo pong hening Domingo, ing solemnidad ning Pentecoste. Today is the feast of the Paraclete, the Holy Spirit. Kutnanda na ko mo po. Kapag ba sinasabi mo sa isang tao, halimbawa, sinabi mo sa isang tao, you are in my heart, nga mo. O kaya naman, we are with you in the Spirit. Nga tamo, ne po? Kaya sasabihan tala rin, you are in my heart always. We are with you in the Spirit. Is that what we mean by the presence of the Holy Spirit? Uy, dabay kabalduga, no? Na yung presensya na ng Banal Espiritu at Chuya, you are in my heart. We are with you in Spirit. It's a consolation. In Spanish, we call it consuelo de bobo. Baliw po, ing pawagan na ni nga pong Gino. Ing payabot na ni nga pong Gino. Ing babiyan ng mensahe kay katamo ngayon nga pong Gino. Kaniting Domingo ng Pentecoste, yapin iti. The presence of the Holy Spirit is not distant. Ing presensya na ning Banal Espiritu ay malawot kay katamo. Ang gangita mong tao ay taya akakit iti. Kaya beme at tsuya, antabayana na ka, ingata na ka, lalawe na ka. He is taking care of you and He is loving you. He is sitting beside you. Paganaka po, the Holy Spirit, the Spirit is not somewhere out there that flies and covers around us. Nune, the Spirit of God, the Holy Spirit envelopes us. Lulukuba na katamo. Ne po? Lulukuba na katamo. Sasawpa na katamo. That's why whatever the condition and situation is, nang kayo sasabihan da puring dakal kay katamo, ngayon panahon ng pandemya, taya akakit ing kalaban, ngara, tutoy ta. Pero nang kayo sasabihan tamo rin, at akakit panamdaman daramdaman da rin aliwa kay katamo, taya mo naman akakit ing kasanggata mo, ngara. Pero ali, ngayon Domingo, atin tamong kasangga. The Spirit is here. Tinipaya ing Banal Espiritu, karingalagad na ning Gino, ban kanita iya ing akayabe at magpasikan king biera. The Holy Spirit is here, present up there and down here. Emo karin king banwa, titipaya karing puso ta. Talagad kangan po. Sasalpandaya ko, King Diyos, igpang may payang tutu, di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong nga ginuta mo, pengagdiking upaya ng Banal Espiritu, mi bait kang Santa Mariang Birhen, dinasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mi pako king krus, mete at mi kutkut, tinipaya ka ring mete, king katlungal dos, sinugriyang nebye,
Pepay ta siya banwa makalukluk wala ning Joseph pang may payang tutu. Ibat ka rin magbalik yan naman kiti, ban mo kum ka rin mabiyampon may nga mate. Sasagpantaya ko king banal na Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamak ding santo, king pangapatawad na rin kasalanan, king pangasubrang meding mete, at king biyala nangga. Amen. Pakamalan kong kakaluguran, manalangin tamong eni, banking aldong iti, ti payak e katamo, ing banalay Espiritu, para king meto nga bayong Pentecoste, king Santa Iglesia at king mabilog ayato. Karing balang kayo donan, ngayongan pong manika po, itugtugme ke kami, ing ke kang Espiritu o Ginoo. Ulitan niya po. Itugtugme kaya kami, ingke kang Espiritu o Ginoo. King yato at king Iglesia, ningke kaming panawon, amagdulap kapanayan, at metong apamibebe king paintungon. Manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Karing bansa ning danup at gera, amagdulap tula at saya. Manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Kaya kami ngang makatipon ketiking lagyo ning Ginoo, anting katawa ng Kristo, para king bien na ning yato. Manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Karing hanggang taong magdulap, neto nga butil ning katutuan, busal ning lulam at kagutgutan. Manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Kaya kami ngang atsuketing makiramdam king amano, ban pabustan yung sunlag ing sulu ng Kristo, king kabengyanan ning yato, ipanalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Karing pamuntok ning Santa Iglesia at ning yato, aating tungkol, mantabe karing tao, manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Kaya kaming mapakumbaba mong balayan, aalang apag maragol, gawan mo kengan katawa ng Kristo, amisan metong kingyato, manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Maging taong daralan kasakitan, ban maging katawa ng Kristo, ang gaking kapupusan ng yato, manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Kaya kami ngang makatipon king panalangin, ban makapabal, king bayong pamaglalang, manalangin taking Ginoo. Itugtugme ke kami, ke kang Espiritu o Ginoo. Iabetala mo naman po, karing kay katamong panalangin, dating makatuking kaya doanan. Para king kapasalamatan, dari Reverendo Padre Nitoy Malyari, ing pamilya ng Sardas at Luz Medina, pamilya ng Lori Jimenez, pamilya ng Feli Ebreo, ding St. Jude Village Community Pantry sponsors, ding pamilya Quilantang, di Cynthia Dave Mandi at Chester Pio Layag, at di Josuel Pamintuan. Para king special intenciones dari Leila Abiog, Emeline Guevara Angeles, Maribel Mandela, pamilya ng Mr. at Mrs. Lenin Malang, ding pamilya Paldeng, pamilya ng Yolanda Ramos, Marites Maristela, Mary Manette Pineda, pamilya ng Nenet Valdecantos, pamilya ng Dr. Danilo at Alet Reynas, pamilya ng Emeline at Takaw Inoue, pamilya ng Ernesto Go, Icherub Kalilong, Gerald Santos, Clint Israel Umali, Romeo Gamboa, at Jonel Pamintuan. Para king anibersaryo ning kasal dari Mr. at Mrs. Leopoldo Lazaro, at para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Reverendo Monsignor Zenobio Lumanog, Reverendo Padre Christopher Lord Beltran, Dr. June Camitan, Vilma Abragan, Julian Faith Tolentino, Carmelita Tiglao, Ria Yu De Leon, Cecilia Quiambao, Nilo Udan, Cleopas Guevara, Gloria Arevalo, Emilio Guevara, Pablo Figueroa, Erlinda Sanga, Florida Unlayaw, Josephine Palafox, Enrique Canlas, Shirley Telen Lopez, Ben Song Ong Sr., Emelita Sanchez, Kit Lopez Nuki, Renato Ramos, Virginio Dakis, Joselito Ramos, pamilya ng John Lambert Dalusong, Tom Swanson,
Noemi Luzong at ding sablang kapatadtang masakit. At para king pamanantabet proteksyon ning Banal Espiritu, king familia dari Ani Razon at Josefina Guevara. At para king alananggang kapainawanda, ring kapatadtamong may yanguna biye, lalong-lalo na, di Norma, Reverendo Padre Hermelito Simbulan, Reverendo Padre Marcelino Miranda, Reverendo Padre Marius Roque, Reverendo Padre Jason Miranda, General Amado de Mata, Pepito Layog, Manuel Tongyo, Mark Louis Tongyo, Juanita Lagazon, Mariano Campo, Nancy Ocampo, Teresita Castro, Victoria Lacap, Salud Cagiat, Juanito Cagiat Jr., Erlinda Manansala, George Samonte, Angelina Villacorta, Rosana Ferreras, Teresita Zablan, Roman Razon, Nicolas Fernandez, Fernanda Banal, Elvira, Juan Pilar at Alejandrino, Rosario, Merly, Afric, Luz, Marte, Renel, DJ, Lynn Felicing, Estela Quinones, Alice Miranda, at ding sablang kaladwaking purgatorio at detang ala ng makaga na kapakarela, ipanalangin tala, king Ginoo. Tugtog me kaya kami, kaya kang Espiritu o Ginoo. Ngayon po, ang tamang salitang kapagnasan. O Diyos sa Ginomi, pabustan mong pisan meto nga na kami ng kaya kang Espiritu, bilang ing katawa ng kaya kang anak, at ibili me, karing labi mi at puso ing amano ning kapurian at kapasalamatan kaya ka. A Diyos mi, ngenit manggaman king alang angga. Amen. Manalangin kayo kapatid, baning kayo katamong daon, matanggap ya, arapanin Diyos, sipang mayupayang totoo. Tanggapan niya sa amin, Ginoo, iting daon karing gamat mo, king kapurit kaligaya ng kayang lagyo, king kaya katamong kasaplala, at ning mabilog ng Santa Iglesia. O iba, mimiglalang, tayra na kaya sana king sablang katutuan, ning pengako mong Espiritu, banibulalag na kaya kami, ing kabilugan ng kabaldugan niting sakripisyo. Itingan po aduan me king kapamilatan ng Kristong Ginume. Amen. Ing ginuman na dili kay kayo, At kaya ka antimuri. iyat na yoring puso yo, Makayat nga no, king Ginoo. pasalamatan tayo ing ginuwa Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulog. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan dakang barati,
At numan karino ipa Diyos kangalangang gatlubos sumayupaya. Kingaldong iti tinubod meng banalay espiritu karing pinili mong maging kekang anak. Kapamilataning pamakirakir aking biening buktong mong anak. Inyadela me, king kayang kaganapan ng misteryo ning kekaming kaligtasan. Kingaldong iti, pagmasusyan miyo ing dakila ng mula ning kekang banal na iglesia. Inyanging banal na espiritu pepabalo ne, karing sablang balayan ing bukod mong tunay Diyos. At lelanganing ipat karing dakal dang salita ring tao, ing meto nga siwala ban mipasyag, king meto nga kasalpantayanan. Ing tula ning pamanyubling mebye babayo ning mabilog ayato, kabang kambering sablang koro ring anghel karin banwa, daralit ming kekang ligaya. Layon makyabe kami kingalangtok ng dang pamamye kapurian keka at ngamingang kakanta. Tunay ka pinbanal o ipay, kay panibadaning sablang kabanalan, ulinita pagparalambume, ing pabanalan mo sa nareting ayin king espiritu mo, banbarake kami malyari ng katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yumidaon ko sang lub king pamaylas at kamatayan, kinuaning tinape, at pasalamat yakeka. Piraso ne at binyene karing kaying disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti ang kanakong katawan, amidahon, para kay kayo. Makanyan mo naman kay Badning Apunan, kinuaning kalis, pasabayang pepasalamat keka, at binyaning kalis karingging disipulo at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minum ko kanide. Iti ing kalis ng kanakong daya, ing daya ning bayo at talanganggang tipan. Amibubu para kay kayo at para karing sablang daw. Banketa may patawaran na rin kasalanan, dapta niyo iti, bilang kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpandayanan. Kamatayan mo, Kay kami ang daganakan, mga supli mo nebye, kay kami ang pagmasusyan, maligayang pamagalik mo kay kami ang panenayan. Amen, Amen, Amen. Inyangin ni gaganakan mi o ipay kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo, daraon miya keka iting tinape ning biye at kalis ning galigtasan. Lain ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo ban sumuyo keka. Mapakumbabaming bagam mo, kingi kami ngan sanang may sulu-sulu,
king katawan at dayang Kristo ti puna na kaming anting metong ning banali Espiritu. Ganagan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatuban miganap yaking lugod. Kambe ng Francisco o kay kaming Papa, Florentino ing kay kaming Obispo, Ipasiano ing kay kaming Obispo Emerito at ding sablang pari. Ganagan mula naman ding kapatad ming Pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang meyagu na biye, lalong-lalo na, Tinorma, Ermelito, Marcelino, Marius at Jason. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angga, ban kaya benang Maria, ing Birhen, induning Diyos, kambe ng San Jose, kayang malugod at tapat ay esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, isan Judas Tadeo, ake kaming patulunan, at inupad king malmong kaburiyan king kay kabaring panahon. Puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Heso Kristong kekang anak. King kapamilatan na kambena kaya ipang mayupayang tutu kagum ning banal ay Espiritu pupurian dagat parangalan manggaman kingalan hanggang. Nganipun, ti mga anak nang inampun, ang kagatamong malugod o gino, maus tamong inikaya karingamanong tiro na, kaya katamo. Ikabas mo kami o Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon me, man king kasupaning kay kang pakalulo, parati kayong mi kabus king kasalanan at miligtas king sablang galigaligan, kabang mani nayagan
Kambening maligayang kapanaligan king panyatang ng Yesu Kristong kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, ating kayupayan, ating ligaya, manggaman king alanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi mo, karing kay kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kasalanan, no nilawan mo yung kasalpantayanan ng kay kang iglesia, at pamayapan me ang ponbilugan agpangking kaburian mo, ikang mabibiye at magari manggaman king alang angga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo, manatili sa kapilanman kay kayo. At kaya kaante mo rin. Ipakita po ngening may kakametong tamo king kapayapan. Kapayapan po kay kayo ang sabla. Cordero ng Diyos na nagalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Awa ka sa amin. Cordero ng Diyos amin alako, kasalanan ninyatu pakaluluan mo kami. Agnus Dei Clitoris peccatamundi dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ngayon kay katamong malugod at maya pagino Yesu Kristo, yung kordero ng Diyos, sumilalako king kasalanan ng yato, nguwan laring mayaos, king dulang ng kordero. Ginoo, e kumatampang tanggap kaya ka, dapat ikas may nga mano mo, kumayat na ako. Katawan ng Kristo, Amen.
Mayabot ka rin pagkakalulong, ikang balita, masayang balita, ning pamagligtas ding Ginoo. Espiritu ning inuwadyod ka napo, uling pinili ako, panipangaral, tingaya pabalita, ning lugun at kapangyapan. Pinilig ako, tutubod na ako, paring dihagat sablang mayayalipin, ingkatimawan at katuwiran, yang mayabot na ning Ginoo. Espiritu ning inuwadyod ka napo, uling pinili ako, panipangaral, himaya pabalita, ning lugur at kapangyapan. Pinilig ako, tutubod na ako, haring kakawis at malungkot na puso, katangyaring Ginoo, pulisan tayo, alila ng tularing lungkot yun. Espiritu ning inuwadyod ka napo, uling pinili ako, panipangaral, himaya pabalita, ning lugun at kapangyapan. Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananunasanang ing pamangan nating gapmi kaniting Eucharistia, so pana ingalanang gaming pangayat pus, papanatilian mo karing puso mi, ing sika naning kay kang Espiritu, at kambilan mo la, ring kalamapig kalubmo king kay kang iglesia. Itingan po atuan making kapamilata ng Kristong Ginume. Amen. Luklok tamo po sa huli para kay mapida nakapabaluan. The daily scriptural rosary with flower offering in honor of our Blessed Virgin Mary continues and culminates on Sunday, May 30, 2021. On this same Sunday, May 30, we also celebrate the Vigilia de Espigas in honor of our Blessed Mother. The program of activities for this joint celebration on Sunday, May 30, is as follows. 2:30 to 3 p.m., assembly at the Garden of St. Jude Thaddeus, opening rites. 3 o'clock to 3:30 p.m., procession of the Blessed Virgin Mary. 3:30 to 5 p.m., Vigilia in honor of the Blessed Mother,
procession of the Blessed Sacrament. 5 to 6 p.m. Holy Mass. May we enjoin the PPC and all mandated organizations to come in uniform for this joint celebration. Thank you. Siklog tapo para kay Horacio Emperata. Manalangin tamo. O mapamakalulumpon mapagmalasakit ay ipame, lalapit kami keka kaniting masipit a pamangailangan me. Adon mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19, amig dalang dakal na kasakitan kaya kami at may kamate na karing dakalataw. Adwan mi ngay ni keka, ing baliktan mo kaming mitmong lugod at iyatsat me kaya kaming makayulo mong gamat. Ing takot miking sakit at kamatayan, alilan mong kapanayan. Pasiknangan mo yung kasalpantayanan mi at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ng tabayanan mula, ring taong mi tutukan maninton panulo para kaniting makayawang sakit at mampat king pangakalat na. Panalangin mila, ring pe kapunming pambansa at lokal, ban mamilit sa lila mo karitang bakunang tutong makaligtas kaniting sakit at gawan da iti, makasalikot at bukod mong para king kapakanan da ring memalin. Bendisyonan mong sablang pamagkapilit me, ban mapupus na iting pandemya king bansa me. Panalangin mila, ring sablang doktor, narsis at ding sablang lilingap karing misalunan. Ban makasuyo lang, karing masakit kambeneng belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan king kaisipan at katawan, pasignangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap karing masakit. Mula paboren, miyayawa kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawan na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapaynawan, detang meyango na biya. Pagkala mo kay kami, ingrasya mo kareting masakit a panahon, ban magubra kaming miyabe-yabe para king ikakayap na ring sabla, at ban makasahop kami karetang mangailangan at pakakalulo. Manano na sanang paulining masabal at pamagmalasakit ni, para king metong at metong, mikabyus kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis, layon tayra na kami king pamagbayong loob at kabanalan. Itingan po aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Lalam na puning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan na induning Diyos. Mo sana pisawiling aklismike kaking kagulangan me, doon bagkus mo kaming ikabos king sablang panganib, o maligaya at kanwanan a Virhen. Amen. Virhen de los Remedios, induning kapaldanan, Padalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. patulunan ming San Judas Tadeo, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo San kami. Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Talakad tapo. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya kaanti mo rin. idukuyo ring buntukyo at manigapu king bendisyon ning Diyos. Kingaldong iti, ingib paning sala, pe pasalano ring kaisipan daring alagad na, kapamilataning pangatugtog ning banali Espiritu karela. Ikayungan sana, panwanan ako sana't pagkalub no ke kayo, ring kalam ning Espiritu, manggaman kapilan. Amen. Ing aping tinulid babor ang buntok, ring alagad ang tingdilang api, adulok no sana, ring sablang dewa ka na at tsuka ring pusuyo, at palablabhan nala, kambe ning dalise sala. Amen. Ing Diyos, binyena, ing inspirasyon magsalita ka ring miyayaliwang amanong siswan, banipasyaging meto nga kasalpantayanan, ikayungan sana,
pasig na nga nasaning kay kayong kasalpantayanan, at ipagkalubing kay kayong kapanayan, aakit yang arap-arapan. Amen. At bendisyonan ako nga ning Diyos sa mayupayang tutu, king lagyo ning ipa, amponing anak, amponing banalay Espiritu, Amen. ing banalamisa, miyampang na, umen ako nga ngeni king kapayapan at lugod Kristo. Salamat, King Diyos. Magsaya kung kaligtasan, pag-ibig pa at anak ng mal, at king Espiritu, asang metong na, kuryang at paligayang ngenit kapilanman, kuryang at paligayang ngenit kapilanman. Mulan din Espiritu alam dakilat kamu, tala pamatula at tala sa utamu, yang tala turu at tala tayo kamu, ang kaligtasan pekatang ambang. Magsaya, magsaya, ang kaligtasan, nakiningi pa at anak naman, at king